KAECCEM Dr. Tuliram Ronghang Phokebra ke thom mahang ke thek arni pachetono si ongdung jaime ke dengpon. Bokajan supermarket complex along Iruipen ahithiki mi kangpupon. Dhuniram Rongphar hempen bar joya mat piniar nianta hem chililide. Dhansari Youth Association of Bitung Atum Pirang Kiamai Ingnisi KAECCEM Dr. Tuliram Ronghangapan Kachuru Karbi Longri APHLC of Bitung Atum Pirang Kiamai Ingnisi MLA Dr. Numol Mominapan Ridak Pen Pin Rempon Aprangsi Birta Kilara do Anapan Kardom Bajirlo Kardom non Birta Than Jebang Sami Ujang Terangpi non Arju Ikha Birtang Tonpen Pai ni pai trok arni KAECCEM Dr. Tuliram Ronghang Phokebra ke thom mahang ke thek arni pachetono si dipuarong supialong ongdung jaime ke dengpon. Ada report heng pia klim epon. La sopi langkung habi conference hall along Chief Minister Nijut Moina Scheme 2.0 pen logachar libomatuma phan KAECCEM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen from alu bajirpon. La sopi Karbi language teacher than bang pharo ke thomra thom kebra ner kep atuma phan appointment alu bajirpon bang so det penapi Dipu Medical College and Hospital along Akimi magnetic resonance imaging mati MRI scanner KAECCEM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen ingkupon ডাঙৰ সমস্যাটো আছে যেটা এমআইএল নাই ইয়াত সেইটো ইয়াৰ উপকাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজ আৰু লগতে ওচৰত চুবুৰী যিবিলাকৰ লামডিং আৰু লগতে আমাৰ পূজাই আৰু ইয়াত ডিমা হাছাও পেচেণ্ট বিলাক আহি ইয়াতে তেওঁলোকৰ যিবিলাকৰ মেচিন অভাৱ সেই মেচিন ইয়াতে আমি ইয়াত ডিপু মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল আৰু সেইটো ইয়াৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব সেইটো এটা ডাঙৰ মেচিন সেইটো মেচিনটো আছে যে ডিপু মেডিকেল কলেজৰ যিটো মেচিন এতিয়া আমি আজি উদ্বোধন কৰিছোঁ সেম মেচিনত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ একে মেচিনতে সেইটো মেচিনটো আছে La sopi Dipu Ben Guwahati arong supialong kachelenji KAEC Basuni KAECCEM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen ingkupon বাছ টাৰ্মিনেল ইয়াত বনোৱা হৈছে ইয়াত কেইমাহমান আগতে ইয়াতে ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় চিকিৎসক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াত উদ্বোধন কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াত বাছ চাছ আদি এতিয়ালৈকে চলা নাই আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যে ইয়াতে গোটেইখিনি ডিপু প্ৰাইভেট যিমানখিনি বাছ আছে বা কমাৰ্চিয়েল ভেহিকল যিমানখিনি আছে বাছ আৰু লগতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিমানখিনি বাছ আছে ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী হওক বা গোলাঘাট হওক যোৰহাট হওক ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ভামবেৰেনে হওক বা চুকিহলাই হওক ইয়াৰ পৰা বাছ চলোৱা হ'ব আজি আৰম্ভ কৰা হৈছে আগতে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা ইয়াত গাড়ী এনেকৈ এচি গাড়ী নাই গতিকে ইয়াত এতিয়া আমি লং জাৰ্ণি যাবলৈ বহুত কষ্ট হ'ব গতিকে ইয়াত লং জাৰ্ণি যাবৰ কাৰণে টয়লেট ব্যৱস্থাও ইয়াত আছে টয়লেটো থাকিব আৰু চেণ্ট্ৰেলি এচি ইয়াত আছে সেইবিলাক গোটেইখিনি ইয়াৰ সুবিধা আছে আমি বৰ্তমানলৈকে গুৱাহাটী টু ডিফু সেইটো বাছ দিয়া হৈছে এচি বাছ দিয়া হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত আমি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং উমৰাংচু ডিমা হাছাও গোলাঘাট যোৰহাট এইথলৈকে আমি সেই এচি থকা বাছত আমি ব্যৱস্থা কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি হ'ব আৰু পেচেঞ্জাৰ বিলাকৰ যিবিলাক ইয়াত থাকিব থকা ব্যৱস্থাও আছে লগতে পেচেঞ্জাৰ বিলাক খোৱা বোৱা জেগা ইয়াত আছে আৰু পেচেঞ্জাৰ বিলাকৰ বাহিৰৰ পৰা অহা পেচেঞ্জাৰ বিলাক যদি আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত যিবিলাকক বনোৱা নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছবিলাক ইয়াত পাব ডিমাচা কাপোৰ কাৰ্বি কাপোৰ বেংমা নাগা কাপোৰ আদিবাসী কাপোৰ এনেধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ইয়াত ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰবিলাক সুবিধা পাব
গতিকে ইয়াত ডিপুৰ পৰা বাহিৰলৈ যোৱা বা বাহিৰৰ পৰা ডিপু অহা এটা সুবিধা হ'ব। আপোনালোকে জানে সেই গতিকে প্লেনিং কৰি আছো যে এবছৰৰ ভিতৰত ডিচেম্বৰ মাহত নহ'লে জানুৱাৰী নতুন বছৰ আমি ইউনিভাৰ্চিটি পাৰ হৈ ডিপু গান্ধী পাৰ্কলৈকে 4 লাইন ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ হ'ব, ফ্লাইঅভাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব, ফ্লাইঅভাৰ তলত তাত পাৰ্কিং হ'ব, গতিকে অটো ৰিক্সা পাৰ্কিং বেলেগ হ'ব আৰু প্ৰাইভেট ভেহিকল বিলাকত পাৰ্কিং বেলেগ হ'ব আৰু বজাৰটো CM, EM, MLA, DC, SP কোনো VIPও মানে বজাৰত যাব নোৱাৰিব। খালি ইয়াত গাড়ী মানুহ যাব পাৰিব কিন্তু গাড়ীটো সোমাব নোৱাৰিব। গাড়ীটো ফ্লাইঅভাৰ তলতে পাৰ্কিং দিয়া হ'ব, তাতে আমাৰ বুকিং জোনৰ নিচিনা হৈ যাব, যিটো ছিকিমৰ কেপিটেল সেইটো আপোনালোকে কৈছে এনেধৰণৰ তাতে বুকিং জোনত কৰিব, বজাৰ কৰিব, মানুহে আকৌ তাৰ পৰা আহিব। Bokojan Municipal Board ang kang arlo Bokojan Supermarket Complex along Vocal for Local Pu ATP NPN Iroi pen gicho hiti kimi kang pupon Iroi yang bong thelangar nisi hiti padopon Bokojan tanang kang arlo Iroi yang bong bhomtiar nisi National Highway CCI pen Amrajan anke bhomtiar nisi inkir ponpu Lapen Bokojan tan arlo thana pen arlo anke thelangar nisi inkir padopon pu pusi than pachinipon Anparta non ke dobom Bokojan Municipal Board atimpen nonamat ki taunang kang kapaklar lapen kaching thorasa ki claim misen pusi penang an arada tumpen than pachini pon renti bang somayalong aluhiaman pen EM surjarong phar EM madhuriel dhikel phukon abarim ke AEC EM Jivan Chandra Pathak Board Chairman Philip Teron VDC Chairman Sunaram Singnar Bokojan Municipal Board Chairman Sar Dilibe, Bokojan LEMS Chairman Sar Ed Inghi, Bokojan Municipal Board Ward Commissioner Horo Togbi, Sanjay Giri Ward Commissioner, Vice Chairman Partho Bhomik, Bormanthi SGB, Borsing B Atumpen Jinglok, Penang An Man Kedu Kethigiding Atum Chetongdun. Bokojan Pen Rajipson Rongpi, Karbi Longri Abirta. যি প্ৰডাক্টবিলাক বিক্ৰী কৰিবলৈ তাত আমিতো লৈ যাব নোৱাৰোঁ। board pen je nilitum supermarket along weekly market te pini pangcheng pon along nang tong do napot si pini nilitum municipal board kadogowe nilitum ward commissioner pen chenglok vice chairman and pen kadogowe nilitum staff kadogowe chingwai pen nilitum na so weekly market nilitum supermarket lang pangchengi pu pini arni enpon lo si arni kimi pu nilitum matha pon lo je pini nilitum honorable CM Karbi Longri Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang sir alangli amhang thak arni si nilitum na so inauguration program dengpon lo so inauguration program along nilitum alhi sarpu pen nilitum honorable EM sir Surjorong Karbi Longri Autonomous Council nachitong dun lo along nachitong dun nilitum town and country planning IEM sir Madhurjo dekel pukon alang lita dang nachitong dun lo sondak thak alui kadogobi nachitong dun lo si la so teng benilitum pini la market weekly market eng pupon lo si hodai ta ilitum je nilitum mainly focus kori ke je vocal for local person je ne koi local product and local businessmen atum panilitum si platform ladak pangcheng pon about ilo si la so market nilitum non si pangcheng lang asabu kasik sakta doji la local businessmen tum kisel avidet ta haimini sita kibang yarn din nilitum te bukajan arat atum kadowi na sito pet pen la so a market along nilitum success ponji busin niling thepon lo ako pini nilitum la sona ka thingpi ke a program da dengpon lo honorable CM Dr. Tuliram Ronghang alang lia amhang ke garni pen nilitum free foundation program ta enpon lo sona ka alang lia birthday ni cake sita meni thing thanpon lo si napon Bantela Vietnam year ni Bokojan town ma bonche ke lase non pini pen mange so areas down no bong ka kuli ini aprang ke nilitum national highway ala Bokojan area Kapurian 39 national highway la so angkangan bang ke budbar mane Wednesday aprang ke kangkir thekpon long lasi non bang nilitum bazar along businessmen to men kato be chingwai at pen budbarani bang ke impu pon na an pen
শনিবার le ingkir pon nangko la sondak ta ko budbarani bozar mane bukajan market arlu an bangke niltum thana penceng lok hupu ana market bangke budbarani sigipon pusi Lakha Kretroxi Sucheng Dhenta MEC constituency angkang Jakhala Bandha police station ke parlo Duar Sure Rong Amikar Dhuniram Rong Phar ke damtang pai pai ni phai pli arni pen hem pen bar jo mat pinyar nianta hem chili ledan Dhuniram Rong Phara supo Anil Rong Phar pen kapachini pon ki Dhuniram Rong Phar kisu kacholong pen masap mi muchotlo Lasi ke damtang pai pai ni phai pli arnita hema dungarai malom ka helada ret ki ok pran ka chepang tang lo bon pusi tinlo bonta api anabangki hemalong amat heklong lederlo don rap rong be rong thak ridun lapta theklong lederlo lapen Jakhala Bandha police station along tami missing report pidam erlo bonta pinyar nianta thanga birta abilang nilipu Dhuniram Rong Phar pani si humbarani pen hem pe ai det kila sonlo je nini thomlo kesu la kesu humbarani bangka sapso intang mutello ke la hem thigup long helat hi hidam ke nili tumta matha kila sono jaking cipang tang lo ba cipang tang bor ilo pu la penmat abe det la ke la penabe hem abe gelo la sabang ke thek dang thulong abang ke bura pharang long la brisalong se thek long pu lan de lo la sabang ke la pen pia non tuarni anta thek long de rong nili tumta rong isi thurpak pen tibok terai ha bi tharam long ulong dang ta kaddo ko beta chilang nam yelo anta long e thana jokhram da thana tai fire pilo la pen non bang ke Dhuniram Rong Pharaphan Bura Pahar NH 715 Dolongara Yalong Theklong Lang Pusi Chainong Kiwi Abang Phupen Pachini Pon মোৰ লগত কথা পাতিলে এজন মানুহে মই নাজানো মানে সেনেকা হৈছে বুলি কথা পাতি মানে মই সুধিলোঁ ক'ত যাব তেওঁ ক'লে মানে মই ঘৰ যাওঁ বুলি কৈ মানে দলংটো পাৰ হ'ল এতিয়া মই নেদেখা হ'লোঁ Lasi majok le Dhuniram Rong Pharaphan Theklong Puloti H6387 68845 along Birta Vekta Pusi Ahema Sora Tumpen Kachuning Report nangli tumlong la news lang bom korte ingira tumhan kirap cho ha nangli tum la news na pati thang itha na kirap bun itha pusi niti thelo la nili po photo pen la nili number ang chipik lo de la so ar lenga phan madule theklong stami la nili tum phan nang konte itha Pini pai pai ni phai trok arni Dhansari Youth Association abitung atumpen pherang kia mai kangni Karbi Longri angkang pen kaching thur kapa phido nai polote Dhansari MEC constituency ta isilo Towar misen kavi kijonalang misen kavia jok Dhansari aratum ko ananingkan pen lo ne kisung chichak nanglo Bonta non kiki bom KAECCEM Dr. Tuliram Rong hang pen bor ipongsi Dhansari MEC constituency angkang along ongdung atowar kaselam pon japhan sai ki claim thek pon longsi Dhansari Youth Association abitung atungpen KAECCEM Rong hang aphan kachuru pajirpon Lapen KAECCEM Dr. Tuliram Rong hang amahang ke thek arnita hiljumi pajirpon thu constituency papi piklang chitamela anang bong pen non alang li ake hai Dr. Tuliram Rong hang kang on pen chelang dam erlote ningkan pan ne pen itum Dhansari long do bom ang bom lo chitamela puson towar ke min itum long lelang la pen towar pen itum akisung the tando bon stame pinning abang ke alang li Dr. Tuliram Rong hang stame social media page long stame chipi lo la pen itum ala department lo humridam si PWD department no humridam si pinning nile tuma phan RIDF napart pen sia scheme nitum phan rong thongkep plikep arata phan lapuson scheme ke meni tum hanang wan pilo apotsi nile tum sun akai Dr. Tuliram Rong hang phan suri kachoro pajirlo anchot kalisi pini ke alangli mahang ke thegani lo lasi laso pachi ton si alangli phan same birthday ni tum 20 lo lapen arna manglo
hirjume alang li phan hang pon lo an su se akaya che the pading na la pen ke an su se kam rada phan khe phan an su se paprang pon na ba a hirjume pedonang posini tumalang li phan arna mang no sama hirjume hang pilo towar ni tum kelong pon ke lapson hen lo penangana rong ke le dim do dhonsuri long ke chalang dam etlu pote Karbi area towar ke le dukti on same pining ke kopai ke mepen dhonsuri arat Karbi arat stame 3,000 bak abat suse towar de long kado kawe karwar lahai itumapan long pon la sini tum ninga rong pik la pening sampi isi towar le dolo pute kaching thu rathe ang theke la hendo towar do pen to somar school ke dam ke ba la pen ke business atum same kam ka chuklem la pen ke theng en so that uneda hustame ankiri hustame cholang chojor stame towar bang ke do vek akenang so ake hai tuliram long hang lapson ma tha pon pen alang li na chitoy BDC chairman akai ni so terang pi pen sitame alang tum chelang pen la pen rong phuri pen product si towar ka ve puchini si penang ana rat dhiming ki son arlo dikrong son towar parhab jan dup sing han se son towar la pen ke da di fu pen che koi not ever tam adung pen towar japon si ha prilang so an de non rong kimia long ka tame towar nang pilo la sini tung choro rete done athe alang li Karbi Longri kisung ke boy pencheng lok hempre ka pharman ongdung along lam kaning je dun ja phanpusi Karbi Longri MLA kilik pahai dun lo bonda ning dugalama bangki RG dingkloi pen Karbi Longri akemang article 244A autonomous state longvek nang ji pusi airset prungset pen nang chisong lo lapen hempre ka pharman ongdung aradatung avia phiki bunang lapen apran ke dam nang atumta dolo bonta Karbi Longri lapu anang chisong dera phita MLA Dr. Numol Mumin Karbi Long apharmana hemprek lam ke jai dun jikali Karbi Radatum aphan lang plot si Karbi Long ki article 244A hang thurong te jakong kachepang bu thurong ason pinak pu kaningji aputhak West Karbi Long APHL sia bitung atumpen sodak pen pinrempon Inut IMLA deputy speaker di alang di ke hada Karbi Long alang di Karbi Long akisu mate hempre alang puthak alang di tum kaning je dunang jia tumlo non bang kaning je dun jika di detsi non bang ke Karbi Long arat atum phan ke kupilo nang tum ke nahala article 244 ke nang tum ke hang ja kama belo ke pusi alang di kaning je nangli tum ke Karbi article 244A ke hang ke nang tum ke loss piglo pusiki pudi lasri ni tum ke ko anone ha ASDC movement hopen akachisong non puta ni tum hemprek nang ji pusini tum chisong bom bang bom si piniar ni anta EPSL se tum sami hem article 244A na implement pinoit pusini tum chisong tip singil tum do bom la lapen nili tum Karbi Long arat aphan ke lake Dr. Mumin ke lang re mati ke lang sit ason se lang di ke lang ro ason ke do kok sila son alam kaning je bang ke alang li bang chok che piklo na sila bang ke do kok lo lasti alang li phan ni li ki puang tung Karbi Long arat phan ke lang li dia chu hang vek nang ji lalo lasti alang li ke la so lam kaning je ke toy bang ke kumalo lake Chief Minister si alang li kening tang alang li phan ke toy ke to ko aposti la solam paninje thulo la solam super state nang tum Karbi Long ke super state lo pusiki pudi Himanto Biswa Sharma kaninje ke Chief Minister ke di taralang solong ki wang husi alang li kaninje ka la so kaninje ka aposti alang li tum arlo ke bongo sina pen bihar sina atoy ni sila solam kaning je lo alang li tu Karbi Long han ke nang re mason si du koglo lasi itu ma phan super state pu constitution long nang ke to alo long do man ke to pido ma ave lasi alang li tum itum han kang nek choy nang kang nek sit ason du koglo la pen itum Karbi Long autonomous council kachari tum ke the ke le ke chok che kachini ne apot ajok si ili tum han super state putana ki pulong long dak itum Karbi Long ke super state le ke hangali itum article 244A autonomous state itum ke nangji
lape Himonto Biswa Sarma Chief Minister kaninje ke itu phan hemprek nang ki PG lake alang li tum phan Utomas Council kachari tum ke chini ne puchini lorsi alang li phan la so alang ke la kasana Dr. Momal Mumin han ke kapaninje lo la so la alang li phan kapaninje ke la ke alang li non MLA ticket ke hang munje phan se alang li kaninje dam lo la ke Chief Minister men alang lo ben sinki alang se alang li kaninje lo la ke la se Karbi Anglong ke nitum ke la ke super state ke nitum nang ne super state pote nitum ke Chief Minister han ke arpu pasunon lo nitum ya super state polote seta nitum ke super state le ke hangali nitum ka article 244A se nitum ke nang ji nitum ke lalo Karbi Anglong Karbi Anglong kang jir ke nitum ke la hendo ke nang ji lando ni dilam the pen ke la pansing nomor mumin Karbi Anglong nat phan dia choang hedet plot nangli tumen kupia sai deng pon thui nilitum an so se si ka chesong tang thuela an so se nitum sona sai deng pon thuela nilitum me phi se tanitum kai nang pok walang lila son jongsi Karbi rat mate Karbi Anglong atum han dia choang hedet pulo tang te nitum ke initum insam jinji bang nitum ke keceta nan nitum hanang mathanang ne Pinya Abirta lan si kang ton lo kardom